Oh my God. I just can't believe that. Hey, Mom. It's a good news, oh, good news. Darling. Oh boy, tikopono. Nadamfo no oba ha. Nadamfo. Di obeye mu ha no. Nadamfo be na onimu no. Tia tuntum behe di oba pa kira wa ha no. Ah, na se be ma. Tia tuntum be ya. Oba no, nadamfo oba. She. Ah. Get tuntum be no. Oba ha. Ye brate. O se Di obeye mu ha tani die. O twa bo me se ayi no. O se san ko be to a. hey. Ka di ode be ya no. Oba fie ha be di wu watem. She. Ana ma no hwe ni di watem sa ko ye. Oh, Miss Midi ni kakra. Wo ye sure? Ah, Miss me chebi man kakra. Nti ade ameka brother fa me kwa ho. Ye di na meka nche ona kwatwe baahe. Asema ameka cho se wo hia omo. O boy no tikopo no. Na adamfo no hia omo a. Ye re so omo account akwa wo de pika bi kire omo. Emfa ba kokora nche omo. Dem me mate. Ja omo mienu mame. Ni mo kwa ya me de omo mienu be fa so. Ja omo mame. Na me say good news bia aba. Hey! Oh madam from best na me ni ko school no. Be ma na oba fie ha. Ofa. Ofa tati ano. Hey! Me say the godfather view. Ah we na no. Ohu me say that na so to me say ni ska say fan for car. Emission. When my baby say my say no akwakwahia no. Sa, Ai. Ejebia. Ya bete be. ya kosia. Enyaji. Ya huna amane o. Adechi awei. Enkoma we nso sa magina nkofra da fo magina ndi matamo o. Yo. Starting. No wifi. If you dey say escape. Nade. Yeah. Papa mena me fie me ni bieno. Hey. Mena botoda me ko hu ada alomiazo. Na mena me dese kama kwa do pado. Na busunya sem fasuo ni me so na mena me kasa ni egum ti se twobio. Nade. Papa sisa me bocha. Men ka hwe me de ne ko. Na me ntua woka. Afese se o be bocha. Sika me ni bi mase de men ma ye gata. Wose ma bra boy kan sa bata. Na me sisa me sebe de mame. Kwa be na me ni turo dan me ton wota. You know baby. Papa sisa me sebe do ye hu matantani. No. Atantani. Bring over me ni bi ye hu matantani. Atantani. Papa sisa me sebe do ye hu matantani. Atantani. Yes ye fa me su me na su eni atantani. Inti se sa me sebe de mame. Se ma bela boni da su. So beti ane. Hey. Over. I'm good. Everything nice. Nice. I mean, you know the. Ah, ko se we ni mo. Na wo se si akra bet. What be? I was in the answer mood now swing you as I said we have been nice to me. Being nice to you has a reason. Papa never go no there never say. Oh, no lie. Na unu musu obi kakra. No. Hey. Ni bi kra. Akaja. Ah, let you over You know kakra she fridge you can I don't do a yes, I say. No one sir. Here no cook. Hey. Madam. Ah, you are friend arrested. Me no. Na no. Because me Fatam na me. Yes, I thought I what up. I thought I am young. Ai. Muskumu hono. Ese mutimi ye course bi. Ni ade na maye na madwe sense ka book bi kura no se book bi o bi but wunyanya bi tinka me mani sika bi kura na nka jawo no so dia aso wo dia so na what to book ni bi pardon Pacifica. Pacifica. E bo mi na dia na minim. Na se muyim pasile e wo sa. Book ndi no. Pacifica. I don't know mostly you know yes I don't know yes esa ketenia do na. What's that ketewa? Any na bi. Ni na bi. It's a nice course. Oba na message kwa mi e ma fa. Nyamishira we. Sebe obi an wo we ni obi no no. Why ya de nyamishira. Say chiri ya na me beti sese e kwara na wo ye bi so a ye si apapa yi.
Say we ni papa sa. Say. We ni papa say. Say what me ma me fa si kakra na mo fa si timi kakra ma say. You talk. I come out with you for me come out with you. We come out with you. We nim fa na ka say nim ni na waka ni na chire. Link up na akoso no. Che say a trend am bia be so mani. Onye meshi we madam for me the book so that me best. Am ka so odi. Da bi ndi say. Da bi na ujojo mi na den. We me hi den. Interest so the interest na me so me ko o na me ko. Ba ye me kan say. To da won so ba utimi so to me ni ade. E kura utimi di she mam she mbutum ko ya ade. Na so kete chi we di wada hamba. Oba de bi na o se skasa na de bi na o. Yes, ka sam na me. Say de kwa o fa so utimi ye link up ma me o fa utimi nya do tie ni yam. Some when you say been to go anante. Sasa matra kajan ka ku mu fo mai ka be yi ba ku bi an to so wani yam kakra ja. Ko boro ba ma be da no so. Sasa mi so mi pe bi are ti bi ma na mi so mi nya bi so. Oba e kan say we dey me ka say wani mu ana say me ka say mane ya wo. Yem fa ne say nya fa to bi wa sisie. Yem fa ne say wo a wo gina sisie. Wo ye man na papa na me yi office ne den. E de man na. Dem pa na wo ya abo no. E ye wo gina sisie. E me am kira. Anyema bebri. Bi ni dey. Let me dey na pie ni akodu. Let me dey na ko transport kakra origin kakra ni am. After so metimi am na betiti pay. Freeze. Cut ho na me santo so. Nti wo ha dey bi. Wo din ko bi say papa ntimi ni good my be e bi so nyina o man 2000 no to iPhone man no to weeks akese weeks ne bo ni bo e bi almost 10,000 ne ko enti amwa enti dia wo no na o dey ko onti ase dey bi konkumo no fo ndi ni ye nka ka man ka brafo no nkeni ni ngomo no say oh mo fa ase bisi mo de kama eti say nka benye ma me fo yi bia ase bi omo so mkunu wo je omo a nka nko and the interest of the tin kuma wodi ni say na me mpe ma me fu me pesa school for na ye nu poku atuatua ho kama ye to afa na hwihwidi no adu bi na me pa die na me de me wa for de zima di abre da bi na obotom da bi kono de na ye botom aso ne ye kan ahia na ni bani bi oi se mo papa ni de ma na ba na ma me kakra me de beto na wa ma wodi so ma me kakra me de beto na mo so me de akoye ma ase before say papa na de mo office no na dia beso me so as dia beso so na mo adwo am pe jenjene for the ma jenjene for dem ye jai right ale see jai ale bo jenjene mo pe ska o me sro me kwadu de o say me kwadu ene kodu mo why ana say afana so si o ma be go for Nigeria for no afana also be boa why enti oba o say manage why yo ele me one try for school for my ni nam afa nam yo nam wo pe ma pa o kuma se pa dia e yadum na ka university na me ka kire wo le like me Nana can send someone to my mom's house to come and throw insult at her. Where? I mean, no. Aha, here you are. Hey. Nana, excuse me. What did you go and tell your friend to go to my mom to go and say rubbish to her? What are you saying? I didn't say now what's my madam for Are you do you think you are coming back to me or what? Do I think I am coming back to you? For what? What am I going to even gain from you? What will I even gain from you? You can't even take care of me. Wow. And you're asking me if I'm coming back to you over my dead body. Like, really, are you for real? Are you like really for real? You're asking me that. Are you for real? You sent your friend to go to my mom to insult her. Oh, and then you first and last. So wouldn't him not so wouldn't him miss me anywhere shy. It's my fear me feel home. And mamma see opium. I just know so small madam so umbrella mamma in Chema again. So saying, don't even touch me. How dare you? Look at you. Why are you talking like that? Because I'm angry with you. And I didn't like what you and your friend did to my mom. This should be your first and last. You see the way I'm quiet looking at you. This should be your first and last if you like. Wow. Step an inch
to my house. So, Gina, You will get it from can me. you get the gas to talk to me like that?